Femina. Benson Ole Wuapari. Nkorroki Oolomon kulo te Sida FM Saa Nabo Kiyaki Benson Ole Wuapari. Ejo lomon likinchongo nyekduo tenolong njere sha neribo losho le mainti memao imularikoni le ODM Raila Odinga lomon oibalunye larikoko oti tiana ne mosiro tolo saen le kaunti Naroka. Tona kegira yaite demulo ben kaunti Narok bingorisho lenge egelu larikok tengelare olapa le isiete lari etenkarake nayuni larikok odua era matarolosho. Ngari orkesi le muruo naikara tolontolo le kaunti Narok lomon oibalunye para kolina muruo naikara. Shane ba share ilage shako ba shalo lorika no ba shele siasa lomon lenkirikino tiatu nkaulela. Gilnore irbiashara nile kulete ne balia jomna kegere ya itorogunyate nkinyange kulete na lubotolosho. Shani kenyen kajol to robo teramatare maendeleo wera matarompugnot na ba shere kaunti Naroka. Jolo munu ngalo shon le boy talagil tungana gora to muno gunye to sulagino dol turoto lenkare to siruwa legi amam te muy ko bi yenkana sayolo tiana ata Pradesh to lo shoyolo tiana le India. Mabete nebo merabayine ngiti ngoto aisho kuno Nkorroki Oolomon tenkadorio tenguton Kiyaki Benson Ole Wuapari aka Nkorroki Oolomon. Benson Ole Wuapari. Isha neribo losho lema entime maoi molarikoni le ODM Raila Odinga. Lomon kulo ibalunye wino ejo keyuna na keoru oloti lona yusol Dr. William Ruto lo shelema entim yoloti na ne mao lomon kulo ibalunye lo bunge gerairo to lo saina le kaunti Naroka. Ninyi kwanza, ninyi wa Masai, msipochunga hii msitu yenu ya Mau, mnajua ni nani anaimendea mati? Si mnajua? Mnajua? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaimezea mate hii msitu yenu. Yule atakaye chunga huu msitu wenu si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Raundi hii tarehe 9 mwezi wa 8 Azimio itazima Ruto. Huyu Ruto saizi mmeona ameanza kuleta shida na nchi zingine. Mtu ambaye ana kichwa nzuri na akili timamu atasema ile nchi nzima ya Kongo haina ng'ombe hata moja. Kama saizi ndiye hajaingia na ameanza kukosanisha nchi zingine na Kenya, je, akishaingia sikutakuwa na fujo sana hapa nchini? Tunajua anapenda Uganda sana kwa sababu alikuwa akitoa nyama kutoka Uganda kukuja Kenya Meat Commission. Alikuwa amesahau kuna Narok, alikuwa amesahau kuna Kajiado, alikuwa amesahau kuna Samburu ambao wanadepend kwa mifugo. Eterrebanale lo bunge yo seneta ile kaunti Narok lo yanyitile damo legine jolo ngoni ogira ngoni tona lo shote bo kirishata. Senator Ledama Olekina, kwa nini namrecognize? Ni kwa sababu tumetembea naye at the national level. Baba alitupatia kazi. Huyu senator ni very popular in the country, kusema kweli. Tumetembea na yeye kule Siaya, tukaenda Malaba, tukaenda Busia. Sio ni mtu ambaye ni mtu wa nguvu na amejitolea kufanyia baba kazi kule juu, na akitembea pia watu wanampenda, si ati hawampendi. Kusema kweli, wewe ni wali na tunawaomba kama mnachagua Raila akiwa pale juu, ni vizuri pia mwahakikishe kwamba gavana na pande yake, si ndio? Huyu ambaye anafanya hii kabisa kila wakati huyu. No seneta yolo anyitile damo legina njere kita yolo na tungana ka akita yolo tungana tentime mao nejo na emba etipa na lengte ne duari mba na ebretara mataro lo shole mate nkarage na kita yolo tungana tina timbi yolo tiana ne mao ne gira ngori lo siba to tungana klenti mi yolo tiana le mao. Ore bigi Joshua eleringa nalo na aiteteanda kabisa na tu mosiriri lolo show. Ore baadu mwanyalo etusiala emalmal ore naro inaita yo na gadu munye murwa gajo eji galagala damala kwa kubali diweji
ne magesia ya bao ne mere ndo na rasta weje ndo duagi na yo kumi yenye be na yo lumba ne weje ndo duagi kona tomo abe ba dawo le nyabata takara gelo show ndo duagi na gara obo na ngola yo ni la to kwea na kara gina do sila lo show luipo weje malyenye na ya wendeke edunya ya userikali inataka yetu serikali yetu na uni gego ba milioni dikdabla na dimama ndo duagi na gara le kai Regional Senator Nabo Kiyaki njere MCA so jurune dwa ya mbisa ya county nemo senator ya na jokati baolosho. Ole CI neme baolo dwa sesario MCS. Nicholo kwa suit. CI naji first oversight. Amumera lugana kumologo shirgo itiene bwa jengele seje Senate mejolo. I am not authorized to ask a governor to account for on source revenue. Juzi tumesimama hapa hivi katika kamati ya transport. Tukaandikia mabarua tukaambia kuja tuambie venye wametumia pesa yao ile ya on source revenue. Wakaenda kotini na kotini ikapitisha kwamba senator hana nguvu hata kidogo ya kuuliza governor on source revenue yako umetumia namna gani. Hiyo ni kazi ambayo ipo katika article 189 of the constitution ya county assembly. MCA ni akole dumunyo lomani eroso ese senate ndo mondo giniyo la mutini miyolo ningasa gira. Etigilure na le damalomono itamanari njere metienge sholori gale senate na getie civil enkesha ilori gale senate nengornoru bunke olegenta tenge sholori ga le governor te county naroga. Nimezunguka Kenya mzima na natetea Wamasai wote ndio tuingie katika serikali. Na hii kiti yangu ya Senate my friend nimekalia sawa sawa na sio ati singeweza kuchukua kiti ya gavana jana. Tulisema wacha tu support Kenta ama namna gani? Tuhakikishe senator amesimama na Kenta ndio aweze kufanya nini? Kuinua hii county ya Narok. Wale ndio na Masai. Na kama Masai la kana Narok hata. Eti kwanza ngine mara ingana kra enera na kwa bolo koti. Na joto utashalai eti mbona kera lakini na inashia ngoro listen we do wrong ba all the shall do wrong minni na ko nga legi jor marinke kai borongo la sana je ko shomo ngara kura te Kenya na lolonga shomi na sheke do ngana longishu uya magara de seganda ore ba kera na gera do na gera simu edo je na wala du ko ya ni yo ni lo enado min to nyo or biti zankagu kamo ora mu migranda yo lo ina ejo mendo do anyo bitiro zankagu ore na ilo no senator ile county naroko lo yanyitile damo legina Sidai FM na etonage egerenya itadamu ilo ben county narok bingorisho lenge gelula ligokte ngelarola bale sietelari lomon loi balira bara ko te muru mawo te moy ko be yenaroga rejole lo bara ko le mawo ge shane gelon la ligoko ita bay gelo shongishwenya ore nage geranairo netu ne jamban regionale lo bara ko le mawo joge ata yusiligi sabu ko lage shinro le governor den kare naroga moy talelo le kenta de ne bo senete le county narok le damo le gina jere gita bay gi eramatre maendeleo lo show ni ta bay gelo show ingishwenya lomon ko lo ita bay ke yogo la siran le Sida FM David Olentaya amara gero la riko ko bone bunga yo ngishwang ne bonu areti yo sana sana to lorika le senate ne bo lorika le governor ore engeluno to ola riko ni na ento kete patoleng tenkishu jolungani lo mon ko lo monere parangulo subuko le ma o lo shole ma te lo ngata be ko ni jento kina bo te o shote nguko ne solangi to lorika le governor ne bo ole senate e junjere e gishage ne gelo la riko ko itabaya nduwa nche ne solangi tomba e ma inteleo ronka na gaji Solomon aro lengo ito ngwa subuko le ma ko le polos aywa gena umonda tarma selang ama imene bo amara gelo la riko letepa amara gelo la riko ko bone bunga yo ngishwang ne bonu areti yo sana sana to lorika le senate ne bo lorika le governor amara gelo legenda ne gelo seninye le dama ronka na gaji chat na rolo le nampasu te murwa olukumai tamao amona gremasa igwa kona botata to lorika le governor ole sene aba gelo la riko ko itabaki yo ngishwang olekenta tenebo asenatai dama lekena amu ya yosiligi sabukolen ajo ninjo komita baki yo nkishwa kero olosholama ero bona silelo para kweli moy la riko gorda yosiligi sabukolen asiragi Oolomon temisa e Sida FM ipinabo oni on point timete ejo yangarnai David Olentaya ore na ilo no la sirani le Sida FM yolo tena David Olentaya itu enangario kesi le muruo naika ratolonto luole naroga lomon ko loy balunyira para ko lina muruo naika regional njere gato nageti irgesin kotini ne jona mera bayge ni balige sibara rongulu boko naika rabetum na para ko sibarenya ibale lo para ko njere ge yuno soto sabuga ne jona njere ge sha ne shori le lo para ko sibara ngulu pokenye meri shoto ashor keba enkaragara matare maendeleo na dede
Wilson Ole Lombusi aing'ua naikara education section. Ore ningo ngole lalashera lang epuo airorerren ajo etanang'aitie orkesi loo naikara neton kiata irkesin otii kotini. Kiata orkesi namba 27 otii ntarikini 3 olapa le 10, kiata 002 of 2022 nikiata orkesi lorpolosie otii sininye ruling ntarikini 3 olapa le 10. Ore lelo kesin naa irkulalang loo naikara. Ekiomon lalashera lang mintoki aitumia propaganda. Ore yio le Musanga, ore napa paseli 71 obo nitimira kitejo doi apa kira irmembai melo inakop. Lolo irmembai likiata 70 paseli empty 70 nikidolta nemetii toki nikiata irmembai 378 limishore enkop. Ore apa irmembai likiyiolo torfail 6,192 nitoponaitie 2,000 nimikiyiolo neimutua. Lolo irmembai 232 litudung'okita aisho ekai 500 nimikiyiolo sheria najo pee oltung'ani ekai 10 neya likae 20 neya likae 5 itu yiok kitu. Nikiomon sii olakili le Kamuaro mintoki alo yie aitumia propaganda alo rendio tijing'a dii kotini amu robo le kotini enaa enijito naa kitimira nkoroi ang' aisha. Yiok doi kasho otimira nkoroi aing'orunye esipata amu kitimirakaki yie nkulupuok enkop ang' peemit esipata ang'. Kaata simel narolo le kulet tonaikara aning'ito ng'olake irkomitiini lalashera lang eshomoito studio ajo sotua. Ntai dii otanyito sotua amu ntanauni kitotoni nitanyita iponunu. Ore pairuko ootu nekiomon ntai ajoki kitimira apa nena oroi neton kimirr kiendelea kake mikiany iyiok aikata osotua. Ekijoki irmaasai loo naikara naa keyieu irpayiani osotua enche eponu. Nanu taa atubula nara lenkang' Ole Kiita king'ua ena education oo naikara nikijito ore enaa natejo apa lalashera lang irkomitiini keeta iltung'anak loishoo enkop leme lenakop neton kintashe king'orita esipata oltung'anak loo naikara peemishoru lelo tung'anak enkop. Ore naa lelo naa parakoli ina murua oo naikara tolontoluo le kaunti e Narok. Sidai FM na Ishaa nepaashare ilakeshak oopaasha lorikan oopaasha le siasa ilomon lenkirrikino tiatua nkaulele. Ilomon kulo oibalunye nkakeshani olorika le bunge le Moikuape Narok Agnes Pareyejo naa peepaashare ilakeshak oopaasha lolorikan oopaasha le siasa lomon lenkirrikino tiatua nkaulele. Etejo naa Pareyejo ore embaye etipat naa keyieu irparakuo eramatare maendeleo tiatua nkaulele nemesuk enywemoro. Etoponayie Pareyejo naa menare naleng nemenaari ntomonok tiatua nkishu neisulaki toombaa naipirta erikore. Brani Sankei enkasirani e Sidai FM naishoo yiok kulo omon tenguton. Etuta Agnes Pareyejo naa enkakeshani olorika le bunge tolontoluo lenkare Narok ilakeshak otii enkesha olorikan oopaasha tolosho metapaasha nkirorot torrok naidim ayau enkirrikino nitudupaa osotua onaboisho tiatua nkishu. Nayieu naomon ilakeshak pookin lele orika peeking'oru kura tosotua niking'oru kura nemeirriki irmaasai lang amu ore kulo maasai lang entoki nayieu ninche naa olarikoni olotu aasaki ninche orkasi naa olarikoni olotu aaku tenebo ninche. Etopona sii ejo menare nemenari ntomonok tiatua nkishu nikilikuan olosho lormaasai nchere keyieu nishori ntomonok erishata narikie olosho anaa enatiu tekulie oreren. Ayiolo ajo are entomononi naa ore sininche ntomonok naa keyieu sininche erishata erikore amu ore atua kulie wards pookin natii Kenya naa keetae ake ward naagira nkituak aitashe. Neeku ayieu ake naomonu ajo tening'oru oltung'ani oba oloing'oru kura ning'oru kura kake megelo ajo ore amu enkitok arare emincho enkitok enchooki nanu amu kara olee. Amu ekira pookin iltung'anak. Kitaki ake yiok Enkai ara nanu entomononi nikintai sii yie ira olee niata orkasi lino lias naata sinanu irkasin laipirta laas lemidim naaji olee ataasa. Asiraki ip nabo 1.5 Sidai FM kaji enkarna Branis Enole Sankei. Ore naa ina naa enkasirani e Sidai FM yioloti enaa Branis Sankei. Ishaa neikeni enkaji olturruba kishaa niririkino neikeni enkaji olturruba teramatare maendeleo weramatare ompukunot naapaasha tiatua kaunti e Narok. Lomon kulo orisipa orpayian yioloti enaa Ole Tarakwai temurua yioloti enaa etii ejo naa nchere ketapalayioki enkaji nepalaari teramatare maendeleo. Ejo ore naa sininche naa orng'ejep le maa neishaa naa neikeni toombaa pookin naidimayu eramatare maendeleo. Abraham Tobiko lasirani le Sidai FM oishoo kulo omon enkiroshi. Etemenayieki enkaji oltorrobo tekata naado naata olomon oibalunye orpayian yioloti enaa Ole Tarakwai lenkaji oltorrobo loomanya oldonyo le Keneti egira airorie emesa olomon e Sidai FM. Nipotu naa enkaji amaa piikeni naa enkaji oltorrobo nisulaki naa teramatare pookin ormaasai tiatua nkishu toolubot naapaasha te kaunti e Narok. Ore egira airorie emesa olomon e Sidai FM nibalie naa Ole Tarakwai nchere ajo ishaa naa nikeni enkaji oltorrobo. Kara Ole Tarakwai namanya oldonyo nara ololtorrok. Eji kaing'asie taadii nanu amu kake jitu ara ninga midere enarno oltorrobo. Kaninga keji iltamat nyoo. Kake ore oshitoi entoki pookin
Nijawa oltorobo. Enakata leishe. Kanyo oshi peminkenikene ninche yiok naa ekira sininche kikira irmaasai. Amu enkutuk oshi nabo naji maa naitutum iyiok pookin. Enasipa naa enkaji kiti. Kanyo oshi pimikiara aing'or ina kai aji. Kaomon ake toki emataa duo iltung'anak nikiaku iltung'anak. Nikiaku iltung'anak oramat irkulikae mataramat pookin. Eji amu ore taata naa keng'asi ake aipot iltung'anak ore ake pee iimu nidumu ena titolu nitudung'ie entim ninang'aa. Ore ake enoolong netaa kitokini aiteru nintoki alo ayie enapa tolu. Kaisa dii etiu enebo taata ina tolu peepiji. Eyieu taata ina tolu naa ketii soitok oleng nenang'ari. Asiraki sidai FM kulo omon tenara oloontoluo temarawat toldonyo loltorobo temurua yioloti enaa Kenetii Mpojek enkarna ai Abraham Tobiko. Ore na hilo no lasirani le Sidai FM yioloti enaa Abraham Tobiko. Sidai FM na Etigilore biasharani le kule temurua yioloti enaa Kotolian toonkare tembaye naibalia ajo egira aitorogony naa tenkinyang'a kule enye. Etuuta lelo parakuo enkampuni Dairy Board tolosho ejo naa kitorogonyita naa ninche torrekie lemishaa katukul neibung'ita lelo biasharani le kule tina luboto olosho. Ibung'aki naa ng'ole biasharani oudo le kule tenkoitoi naibalia ajo mishaa katukul. Ore erikoo Moses Lolosikanya netuuta naa ina ampuni e kule e Dairy Board. Etuuta Lolosikanya ina ampuni ejo naa nchere keeta enkitorogonya sapuk ina biashara e kule embaye naibalia ajo mishaa negilunore katukul. Moses naro Lolosikany naing'ua Mbareta emurua Kotolian. Kiara orbiasharai le kule nekitodua egirai aitumia ainyalaki irbiasharani le kule naa loormaasai ninye. Ore tendama ng'ole nibung'aki iltukutuki loitung'ua kule nkang'itie nepuoi nikenori irpayiani tiatua enkaji nepuo airrag sel neitalaki nkeek tomon kila oltukutuk. Naa ore ng'ole enajitoi naa kejito etii enkampuni e Dairy Board naa etuo sininche hoo nikiyiolo ajo keeta engolon amu ene sirkali neetuo ometabaiki ewueji nikitodua nikijo kira kulo biasharani le kule itu eitaas iyiok esipata etung'ani amu etejoki kigira aanapie iltooi kule kulo tooi looila. Ore kulo tooi looila ninche eyakinyeki iyiok ila toonkang'itie nikiok nikintoki aitumia nkariak lelo tooi ng'ole ejito license mpaka piata license piimir kule oonkishu inonok niya sii neeku mintoki ayie lelo tooi. Ore kira irbiasharani le kule ashu kira irmaasai nikitodua ajo mee embaye haki ina amu ore lelo tooi naa nkampunini e sirkali tofauti ng'ua. Etigilore naa lelo biasharani erubata naawa ina ampuni ibukoo kule litai nara ip ong'uan ejo kemakwa oleng nemeishaa katukul nibukoori kule oonkishu enye. Ore enkai baye ng'ole ninye sapuk oleng naitamio nanu ashu naitamio yiok kira kulo biasharani le kule. Ore kuna ale naa kulo oonkishu ang'. Kintung'ua nkera maniki aa king'uari naaji naa ine shai asubuhi ning'uari nitu eok mekure apa eshum inooyie yiok kule amu kitayiolito value ajo ropiyiani dii apa kuna naokitoi ake direct. Ore entoki naitamio ng'ole yiok oleng ibukoki ake karibu litai 100 tine. Ipotutuo naa lelo biasharani le kule larikok lenye peing'uraki ewalata ina nyamali nagira aimaa peetum dupoto eramatare biashara kule enye tina luboto olosho. Ore ilarikok naaji lenaare Narok, ore olotii oleton etii oleton erikore nejurr naa ina baye tenguton oleng metaa ketum sininche irmaasai haki namirie ntokitin enche free. Ore naa lelo naa parakuo lemurua yioloti enaa Kotolian toonkare temoikwa peyie Narok erikoo Moses Ololosikanya. Sidai FM na Ashere nkarake enitashama ninyorru nigelu nidutaa ninkude nkiresheni ino Sidai FM narikito olosho lema. Loito dukuya ng'amu Nkorroki Oolomon naawuo apake toloing'ang'e toosupuki orpurkeli toolubot naapaasha olosho lema. Tepolosen naa nasaa e Narok naa kesipa naaje ewang'an ng'ejuk. Benson Ole Wuapari. India. Etalaki iltung'anak oora 13 etusulakinote olturoto lenkare tosirua le kiama temoikwa peyie enkanasa yioloti enaa Uttar Pradesh tolosho yioloti enaa le India. Etisipa kulo omon irpolisi lilo osho le India ejo naa nchere ketalaki lelo tung'anak oora 13 aa nkera ontomonok etigile naa emulango olchuma etonie naa tilo sirua le kiama tina anasa yioloti enaa Uttar Pradesh temoikwa peyie olosho le India. Ake neja mbaa nenoto naa irbaa iltung'anak oorare yiolo buke suuji otupukuo naa torkerengeti yioloti enaa Kushinagar tina anasa e Uttar Pradesh tilo osho yioloti enaa le India. Ibalunye naa osomet sapuk orministai kitok lilo osho le India yioloti enaa Narendra Modi etalaki lelo tung'anak oora 13. Benson
Ole Wuapari. Lelo mona oingwa orgerenget yolotiana kushinagar tengana sa yolotiana Ata Pradesh. Temu ikwa wilo sho yolotiana le India oltungana gora to monogu ni ota lagero sulagino olturo to lenkare o sho yoken kidibata Nkorroki Oolomon esa na bente bare sida FM Wuapari. Rosho sana bolde kanyo baya tikita mongo no sekundi na artamo bo artamare artamo guni artamo artamo imete gunarineja ishurugulio monto Nkorroki tene oshinade sauni enke wariete sida FM Kiyaki Benson Ole Wuapari aka Nkorroki Oolomon. Tenkariano sabuk. Tesebara. O tempijan sabugoling. Nkorroki Oolomon te Sida FM. FM ewangan ngeju. Eteroto sokonini atuangishu o metabaiki sokoni kitok olosho le Kenya. Ilomon le biashara. Sida FM. Olainini ngoni laile Sida FM ngolong ena sidai oleng netoki nakaitomonaki lomon le biashara ngolong ontarikini nara tomono naapishana olapa liare lailonga 2022 botieki Julius Ololepet. Ilomon le biashara Sida FM. Olainini ngoni laiyore tenolong nataparana orbiashara yobo la ore esiai enye na pitobir iltukutuki tiatua ele kerenket lenkare Narok. Nabeno biasharani naata dupoto sapuk oleng kake itu eshilaa elelero olosho le maa pees isiaitin naijo nena onkaik. Manotore sii ele biashara yioloti oleng ana John etayiolo naake yiok imbaa kumok oleng naipirta ena biashara ormakanikani naasita ninye. John Nyabuga, I deal na bike repairing, both boxer, skygo, Aujin, kila
type. Kazi tuna deal na both wiring, engine na body works. Yote tunafanya. Tunaanza kutoka saa 1:30 hadi saa 1 jioni. Hiyo ndio closing time. Kwa siku unaweza earn about 800, 500, but kuna ile time job iko chini, unaweza kuta umetoka na 200, tegemea na siku vile tumekuwa. Ndio pia kama itakuwa poa, ndio pia riziki inakuwa juu, but kama kazi iko chini, pia labor inashuka kidogo. Kwangu mimi naona si kazi yenye mbaya, na ndio maana bado maintain, bado nafanya kazi poa. Ukitilia maanani na ukue keen kwa kazi, fanya kazi mzuri kwa customer, unaweza kuwa na malipo mzuri. Mwenye umeundia pia anaita mwingine. Ni kazi iko tu sawa. Kuna challenges kadhaa, na ile kutoka kwa customer about spare parts. Naweza umeuzia spare part yenye ni mpya, but unakuta ile make imeondo nayo ile fake ama original. Sasa in case ukiweka hii fake, inaweza kuwa ile process ya kuifunga inaweza kuwa imedislocate, na kuwa customer pia mmesukumana naye kiasi juu pia ni upande wa labor, pia mnaweza sukumana kiasi. Hapo umenipisha juu zaidi, hapo umenipisha, but tunaelewana. Ilomon le biashara Sidai FM. Na inewueji alaitabaiki ilomon le biashara tenolong Bocheki Julius Ololepet. Ngorona lomon lo sogonini tenebo biashara Sidai FM. Ibnabo uni on point imiet. Ewangan ngejuk. Sidai FM. Kiyaki Oolomon lenkiguran Tesew nalolonga Sidai FM. So it's down to business here. Sopo lengwala niningoni le Sidai FM nkolonge alamisi onarigini tomono na bishano la baliaro lari longa lusuniare otigita maare erishata na gelomono yopirtenkiguran aji Stanley Ole Sandeto. Wore kinderu nyolo shole Kenya neli Oolomon nchere ezo midigili olrule viva diatu lo shenti mefsilio pada enkigera da kole kaigurana kle na team ejo na be wonungola ile bunyenki gurari diatu na team ngore na tenebo lelo na Josephat Lapaga len club Posta Rangers enebo John Makwata len club Kenya Police edina ina team mefsilio pada erisha tomono bote ngeta shoto enteboleli gikitoko losho. Wara gede na rishata nediendi menzo ya sugar yare hola gurana korare ngobwe ile bunyi na team tombe nkigurana wore na lela gurana ko gra ina team ilanga dedu maigero na tenebo Salim Sudi lenklabe Kisumu All Stars enebo Peter Emoni lenklabe Posta Rangers. Wore the nigibodi dia lorpolo siente ngeshenge kombongi ya sabukin UEFA Champions League na igurana ketengole ni donge time Liverpool time Inter Milan ngoliare tormoso. Wore time Salzburg tiale time Bayern Munich nebugwe ngol nabo tiatu na kigurana. Wore the ngolongeta tiatu engeshe Europa League na jagwe gurane time Barcelona tiale time Napoli. Wore time Zenit negwe gurane tiale time Real Betis. Wore time Atalanta ni gurane tiale time Olympiacos. Wore time FC Porto ni gurane tiale time Lazio. Inakata gwe gurane time RB Leipzig tiale time Real Sociedad. Wore time Sevilla negwe gurane tiale time Zagreb. Wore dengeshe La Liga Santander na igurana kitenkolonge ngole ni donge time Lafante time Atletico Madrid engol nabo tormosori torguroto Lewanta Metropolitano. Ola ningo le Sidai FM ni gwejala itabakilo molenki gurante nasa ayewa kerishata Sidai aji Stanley Ole Sandeto. Kiyaki Oolomon lenkiguran Tesew nalolonga Sidai FM. Sidai FM. Nano Orbasa Samuel Ole Wandi Asho Songe Wilando Koyon. Lagasan Loloriga Lemse da Wada Commented. Aerogendai, Ajogendai, and a super, and a quena, Messi and Kai. Oloshole, Aoman and Dite and Galaranati Dokoya, Naluzola Valisit, and a Damwagi, Loriga Lemse da Wada Commented. Among Kangorendai, now Rankai. Nashonda Sabadini,
terisioroto metii orkep. Ishori nkera inyi basari terisioroto, ore irmurran linyi naa ketum irkasin. Etum sii biashara. Ore irpayiani moruak ontoangile moruak naa ketum iropiyiani oltung'anak moruak. Terisioroto metu epik orkep. Kaure Enkai naa kaitaas intae mbaa supati. Mintokiki aishir. Etumutumu biasharani toontomonok otoorbarnot ata esipati inyi naa kang'or intae. Atolikio apa ntae nchere ore tendung'oto enkop, atolikio apa ntae ajo kironyi irkulikae tung'anak. Itoduakita ate toonkonyek inyi ajo etii iltung'anak oishooki tendung'oto enkop ekai 800,000 netii loironyaki aisho ekai 2, ekai 3, 5 mpaka ekai 12. Nitodua ajo mang'orito apa ntae pesho nemairorito apa pesho. Akayiolo apa ajo kiare kulikae tung'anak. Itoduakita ate. Ore etii nena pookin kaibos ena naa ore piiyieu nimintoki aishir entegelu ake. Paitodol intae erikoro oltung'ani oure Enkai. Amu ore oltung'ani oure Enkai nee kerik enkop terisioroto oonkitanapat Enkai. Namagiroo nkitanapat Enkai amu kasujita nkitanapat Enkai. Naa kajoki intae aishipapa. Neshipa nkera inyi, neshipa irpayiani, neshipa ntomonok, neshipa enkop. Amu kejo sirati nchere tenerikisho larruok negoro olorere. Naa tenerikisho supati neshipa iltung'anak. Aliki ntae nchere tesipata tenarik intae neshipayu naa inyanya irng'anayio lenkisiayiare inyi terisioroto. Ore niajijik naa kaar katukul. Amu kaibeni ajijik weneporori. Kalotu aitutum intae naiteng'ar intae orken obo enoopa kening'aritata. Ore ntokitin inyi pookin naikonyarieki intae naa kang'or intae tesipata. Kapik inkejek inamuka paisho pooking'ae esipata enye. Metamayiana ntae Enkai neret intae Enkai toonkolong'i pookin enkishui inyi. Saa FM. Menye saiguran supa oleng. Woi, sidan taa kulo paek linonok. Kelio ajo iramatita. Supa oleng, kashipa oleng. Naa sidan irpaek lainei enaa enidolita. Amu karamatita naa. Wah, kaa kisudoroto doi ena ninotoyie. Ajo kiemie doi ninye enkisudoroto. Ng'oto lemayian. Ataasishore naa nanu ena polea naji ena Mila Power. Aunie irpaek lainei napaa sidan aikonji. Wow! Ayo tiaki. Nakitaasa. Ai hapana. Atunie irpaek na polea. Ore peebulu abaiki nkung, basi nawosh erafera Amidas oyarafita Crobus. Na ina pidol ajo kipilipil negoli sii. Somo taata tuno irpaek linonok tena polea naji ena Mila Power. Ore ake peebulu abaiki nkung, niwosh era Amidas. Ore nebo era Crobus. Ore sii enias, indownloada ilomon le Era Farm. Weipirta oloing'ang'e piitum atayiolo mbaa enchan enikununo wenkata sii niunisho. Itum empolea Yara toldukai pookin likitaaniki le Yara Agrovet. Arashua iwoshoki Rafael Ole Mayone tormosori 7 are 4 5 9 7. Arashua iwosho olaini lemilaktoki lormosori 8 ormosori 7 are ormosori 5 7. Yara Fertilizer empolea sidai nelelek nemenyal enkulupuoni olchamba lino. Saa FM. Itoomon intae ormariro le Kipon Leto temchango oonkera sukul natii university nara intarikini 18 elapa liare elari loonkalusuni are orikramare aya enkolong ejumaa iteru song'wan enkakenya tenkang enye. Ore oloriko ina mchango naa oloyanyiti orgavanai Samuel Ole Tunai tenebo MCA Kijape Tunai. Itoomon intae pookin. Saa FM. Wainining'oni, era olairemoni lorpaek. Mekure duo itum asara. Nena ewalata nabiko enyamali pookin enyaru tolchamba lino lorpaek. Nelo olchani sidai aisul te pookin oji Mahindra 537.5 SE. Oing'ua enkampuni e Kena Agro Suppliers Limited. Ore ele shani neishaa niwosh olchamba lino lorpaek. Etubulu enyaru aaku enombenek are ompaka mbenek nara uni. Neishaa sii niwosh ele shani olchamba lino erebuk enkop. Naa kiar enyaru ompukunot pookin nemetoki abulu tukul tolchamba lino tiatua lapaitin 4 ompaka lapaitin 6. Ore litai nara 20 enkare neishaa nipik milimitani nara 3 ele shani. Itum ele shani oji Mahindra tekuna kiririkinot.
nusu elita nabo, elita imiet, olitai nara tikitam. Itum siro waiting pokin emrieki ilkiolol champai a agrofert pokin nekraniki. Teni yeu ni yulung kumok. Toshoki Ben Ole Wuapari tormosori nabishana nabo isiet ormosori ile are imetungwan. Arashwai washoki Frank tormosori nabishana ormosori ungwan ile imiet ormosori nabo ile uni. IFM. Iromonintai kamatite nebo ormarile Steven Olentini tamasho embolo tankajenye nara indari ndomo naudo elabaliare elalilon kalusunyare urigita mare tankangenya nati emurua enagum ideru songwan enkakenya Ju olormayanga iderokino o David Ntome kiparandonyo nonko kwa enole semeyoi mama musungu santi ononkora mlefu warkoleka kumok wodu bokin maisha nkayana shete nebo Saa FM. Iromonintai ormailole supuko temchango etuere supuko obakitaite sivitali na sayu ndari ndomo naudo elabaliare elalilon kalusunyare urigita mare tentima marench primary wale loyanyite na particular ntutu irokino o Agnes Pariyo iromonintai pokin Saa FM. Kindomon ormarile Cecilia Narasha Urene boka matina reden tamchanko onkeranati University na sayen kolongonda ntomo noiset elabaliare lalilon kalusunyare urigita mare temurua or kariyan wale lopenyurorikan na David Saris Alifara irokino o Julius Kisoliei iromonintai pokin Saa FM. Embuku or Galatia ematwele urkerere lenye liare nejonchere endare ruknoto lolan wale kai amotena intabaya ya ngiranapat Kristo wala nini ngonilang kiomonito ormarilo le punti eretoto tangara gyorbanoti lenye watamuya terisharana ado olarin oramet ekejan karnenye dankan lekaken punti Erabagiro hospitalini Nabasha Nabakira Narishata Desibitali Emoy teaching Enirfat Te Eloet Rabaye Bilingal Sunit Miet Negira Ponari Anankaken Yetoreto Olashe Linktangai Kyomoni Yapire Telemare Tekiri Rogingrama Yenankai Emu Kunambari Ormosori Nabishana Naudoile Winnie Nabo Nabishana Umban Winnie A0796 317743 Kimayan kai dangkara ke eresotoino Saa FM. Kilikuwai lekea kiarosina kilimukeya enemeshu nonkepa mayone narubuga pa Jumapili ondarikini tumonokuni elabanyare elalilonkalusunyare urigramare ngara yapa olemishumerishe benemeshu nasuyasui mundet endomononi yapa olemeshu chief kirongis ole mayone neangaini enemeshu napolos nalutwesa narikunkera enemeshu Joyce omeri mayone Ramayenenkai takunakara Nemeshu Elizabeth Kesaka Olemeshu Stephen Mayone Olemeshu Michael Mayone Enemeshu Ann Nairuko Julian Japit Veronica Nchorira O Gloria Naserian Kuna Ngeronga inito Chief Richard Mopes Suyanga Raphael David Mayone Laola Keshanilo Kale Bunkele Narok South H.T. Jonathan Assistant Chief Jacob Letukai Lemara Msanga Turanda James Mukenya Ondari Sadera Irani Siselenye Tomajari Hospitali Kroke Narok Engolonge Jumamosi Ondari Ndomo Naudo Elabaliare
Elari loonkalusuni are otikitam aare nesuju enkomono enukaroto tenkang enye tolokurto Narok North, Narok County. Kinyorr iyie kake kitonyorra Enkai aisul iyeng'iyeng'ayu teseriani. Wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere hallelujah Adonai Sidai FM. Orkilikuai le keeya. Kiata osina kilimu keeya olemeshu Alan Motian natupukuo apa ntarikini 8 olapa liare ele ari loonkalusuni are otikitam aare tesipitali e Narok Referral. Orpayian apa ninye le Cecilia Motian, enkerai apa olemeshu Samson Ole Motian o Lois Motian. Kuna inkera enyenak Lee Leshan o tenebo Daisy Teyan Motian. Eng'arieki na Tito Motian, Nairuko Motian, Parsein Motian, Mereso Motian o tenebo Leperes Motian. Olenkapu leleparan Taki. Itaini osesen lenye te Narok Mochari enkolong e Jumamosi ntarikini 19 olapa liare ele ari loonkalusuni are otikitam aare nesuju enkomono enukaroto enye tina olong ake tenkang enye toonkairamiram tolduka le Narok. Papa kinyorr iyie kake Enkai nikitonyorr aisul iyeng'iyeng'ayu teseriani. Wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere hallelujah Adonai Sidai FM. Kintoomon kamati tenebo ormarei le Joshua Mioki tosirua lemboloto enkaji naa saa Ijumaa ontarikini 18 elapa liare ele ari loonkalusuni are otikitam aare tolo Sentu sublocation tolo Misimis. Ore loopeny ilorikan naa Nelson Saino, Daniel Sinti, Ole Nanyukie Sinkalo tenebo Jackson Teleu orkulikae kumok. Ore MC naa Benson Ole Wuapari aka Nkorroki Oolomon. Eitoomon intae pookin. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Another Yesu Urebeyatum Engai suba Newe seriani Nengalunandu Urebeyatum Engai suba Newe seriani Nengalunandu Anodore Yesu Anodore Papa Anodore Yesu Anodore Yesu Anodore Papa Anodore Yesu Mangadindalai Kedra engai Mbasidan Dingwanare Mangadindalai Kedra engai Mbasidan Anodore Yesu Anodore Papa Anodore Yesu Anodore Yesu Anodore Papa Anodore Yesu Wale shore Oji Yesu Ineru more niru Eseriani
Wele shore Oji Yesu Tineru more niru Ese yani Anodore Yesu Anodore Papa Anodore Yesu Anodore Yesu Anodore Papa Anodore Yesu I know all that little gold. What I got, I know all that little gold. Ninyagwe de baba, atumya maya. I know the yes, I know the papa, I know the yes, I know the yes.